Pričaju o Oluji, a preskaču početak. 91. kad je nad Hrvatskom ispaljen prvi metak. Nije vjetar započeo rat, nego četnici u koloni. Uz prijetnje dok su palili, tako su počeli progoni. A Hrvatska rastrgana, raznesena tisućama granata. A oni slavili tenkove, što su tutnjali kraj naših vrata. Pa reci tko je tu koga tjerao, tko je zapalio plamen prvi, tko je prijetio ovo je Srbija, koliko ste tad prosuli krvi. Oluja je odgovor, prko što traje, pobjeda naroda što slobodu daje. Ne osveta već pravda, ne bije već dom. Oluja, to nije bio progon. Oluja je pobjeda, ne sram naš. Oluja je odgovor na sram vaš. Kažu protjerali ste nas, a ja pitam tko je prvi pucao. 91. ste imali izbor, mir ili rat, a vama je rat bolje zvučao. Danas glume žrtve dok slike govore same, barikade, mine, teror. To su radili rame uz rame, da su tad rekli dosta. Da su tenkove zaustavili u startu, ne bi Oluja došla, ne bi bježali u tom ratu. Jer tko pali tuđu kuću, taj dobro pamti zakon rata. Sloboda se vraća prkosom, istina udara jače od granata. Oluja je odgovor, prko što traje, pobjeda naroda što slobodu daje. Ne osveta već pravda, ne bije već dom. Oluja, to nije bio progon. Oluja je pobjeda, ne sram naš. Oluja je odgovor na sram vaš. Oluja je pobjeda, ne sram naš. Oluja je odgovor na sram vaš. Zato nek odzvanja istina, nek čuju ovi bez srama. Oluja nije bila progon, Oluja je vaša karma. Oluja je odgovor, prko što traje, pobjeda naroda što slobodu daje. Ne osveta već pravda, ne bjes već dom. Oluja, to nije bio progon.